Class 8 Mathematics exercise 9.4 multiplying polynomials consider chu polynomials ho puntir ka consider turani chu ama khan polynomials ho bel te pai te ka consider pa exam na po kana chuak a chuan tu na chuan a puntir ka consider vera thung ton ani ama mi nen khan thil har sa te vakani lowa chuwang chuan in le khabu in lo la chuak lok nga exercise 9.4 kha textbook le exercise book in la chuak don ani question number 1 as one multiplying the binomials su tram hi nei kan ti ho khani 2x le 5 ang chi kha heng hi kan puntir don ti na ni hei hi khi kan munga 2x plus 5 le 4x minus 3 hi puntir tur ani hemi puntir tur hi chuan 2x yan hemi te 4x le minus 3 kha kan puntir po tanga chumi nuwa plus 5 yan kan puntir le tani 2x in 4x minus 3 kan puntir po ta 2x in bracket in kan te bracket chu puntir sign kan ti kha 4x minus 3 kha kan puntira chuan 5 yan anuam bi te pani kan puntir le 5 in 4x le minus 3 2x le 4x puntir chu 2 le 4 chu 8 ania x le x in puntir chu hetiang ho variable so puntir chu a power kan bel top kan ti kha x le x puntir chu x square ani minus 2x le minus 3 kan puntir chuan 2 3 are 6 6x ani tani plus helai plus kan la thla a 5 4s are 20 20x minus 5 plus le minus multiply chuan minus a choka 5 3s are 15 more hei chok tani chuan a sign in ang te kha plus sign ve o hei x square hi dang om lowa x square hi chu hi omani chuan x hi pani oba hei hi bel thei ni chuan kan belanga pai thei ani chuan kan payang 6x plus 20x ania minus le plus ani wangin kan payanga chuan a number tam jok sign hi kan put chun jom tirang 20 tanga 6 kan pai chuan 40 na chuaka chuan a sign a number lian jok chu 20 ni wangin 20 hian plus sign a kenga plus kan da ta ni chuan minus 15 chuan a chaw chun jom thei to lawa chuan a answer chu 8x square plus 14x minus 15 hei hi a answer chu ani ta ni chuan question number 2 a chuan y minus 8 le 3y minus 4 kan puntir ta ni chu po a ma mi ang tho kha ani a y le 3y kan puntira 3y square lo chuaka y le minus 4 kan puntira minus 4y chuan minus 8 le 3y kan puntira minus 8 3s are 24 more 24y minus 8 le minus 4 kan puntira minus sign in ang ve kan puntir chuan plus a lo chuak ta 8 4s are 32 nia minus le minus kan puntir chuan plus a chuak plus 32 more chuan y square dang om lowa y square dang om lo wangin 3y square minus 4y minus 24y plus 32 nia y hi pani oma minus sign deve ani wangin kan belang 24 le 4 kan bela 28 ani minus 28 plus 3y more chuan a plus 3b le x plus 5 kan puntir vele don ta a in x plus 5 kan puntira ax plus 5 le a chu 5a ni a plus 3b le x kan puntir chuan 3bx plus 3b le 5 kan puntir chuan 15b chuan in ang la kop tura om lo wangin ax plus 5a plus 3bx plus 15b hi answer ani nga ni
chuan question number question number 1 a hian paruk na thleng oma sub number 1 2 3 4 5 6 oma question number 3 le 6 hi chu etia soifia mai don hian point omte ani wang khan cho boi thla deuh takin kati tel ta lawani chuan 2pq plus 3q square le 3pq minus 2q square hi kan puntir vele ta 2pq in hei mi te hi kan puntira 2pq in 2 3 0 6 ania p le p kan puntir chuan p square q le q kan puntir chuan q square chuaka minus an ti a 2pq in 2q square kan puntir le a 2 2 0 4 p chuan kan puntir pq chuan q hi 2 square ania tain 1 oma 3 4pq cube pq cube ani tani plus hi kan puntir le 3q square multiply by 3pq ani chuan 3 3 0 9 p chu pakhat a oma q hi pakhat line pahni pathum pq cube mo minus hei hian 3 le 3 2 0 6 q square ve chuan pali q square kha pali om ta ni chuan pq cube hi pahni om ta 4pq cube le 9pq cube pa oma plus le minus sign ani wangin kan pai le a chuan 5 hi alo chuak ta ni hei hi answer ani ta ni chuan question number 2 kan en le a hei hi find the product apa miang tho puntir tho tu khani ta 5 minus 2x 3 plus x kha puntir tu ni 5 in 3 plus x kan puntira minus 2x in 3 plus x kha kan puntir le ta ni 5 3s are 15 5x are 5x nia minus 2x into 3 to 6x chuan minus 2x plus le plus x kan puntir chuan 2x square chuak ta ni x si pahni oma plus 5x le minus 6x oma chuan kan pai don ta 6 atang 5 kan pai chuan 1 ani a chuan ma se 1 ani chuan zirlan te langai lawa vain kan zia lang lo ta x ringot kan zia ka as parukhi sign a number tam zo ka wangin helaya sign minus he keng ta ni 15 minus x minus 2x square hei hi a answer ka ani le ta ni hei hi zia dan tangin zia don se chuan answer chuan minus 2x square minus x plus 15 ti pon hei hi zia sela adik tho ani x plus 7y into 7x minus y x 7x minus y plus 7y into 7x minus y khanita chuan kan puntira 7x square x le 7x tu chuan x le y chu minus xy plus 7y le 7x ani chuan 7 7s are 49 49xy xy ka dana san chu x ka alphabet ta amasak zo wang khania 7y le y kan puntir chuan 7 a chuaka y pahni ni wang y square an tani chuan xy hi mun nia kan neya 1xy le minus 1xy le plus 49xy kan neya tini chuan pai kha ngai ta 49 tanga 1 kan pai chuan 48 7x square plus 48xy minus 7y square kaka a answer ani tani a square plus b multiplied by a plus b square kan chokle don tani a square in a plus b square kan puntira chumhnua plus b hian a plus b square kan puntir le tani a square le a in puntir chuan a cube pa chuaka plus a square le b square in puntir chuan a square b square ani tani plus ania b le a kan puntir chuan a b chuaka plus b le b square kan puntir chuan b cube pa chuaka ni ein ang au chote thei pai thei emo bel thei emo omlo wangin hei hi answer ani ngalani chutiang che chuan heta po hian p square minus q square
le 2p plus q kami te kha kan puntir tur chu anita a chuan p square in 2p plus q kan puntira chuan minus q square in 2p plus q kan puntir buka p square in 2p kan puntir chuan 2p cube mo p hi square le pakhat pathum om tina plus p square q kan puntir mo minus 2p q square alo chuk le minus q square le plus q kan puntir chuan minus q cube ka alo chuk le ta ni question number 3 a hian simplify ania heng te po hi puntir tina kha ne mai an angrenga heta hian atopa hian hei plus 25 hi ron tel ve ta ama miang to khat kan puntira x square in x plus 5 hi kan puntir x square in x plus 5 kan puntira minus 5 in x plus 5 kan puntir boka chuan topa plus 25 hi kan zek ta ni x square le x kan puntir chuan x cube pa chuaka plus x square le 5 kan puntir chuan 5x square chok ta ni chuan minus nia 5 le x kan puntir chuan 5x a chuaka plus 5 minus 5 le plus 5 kan puntir chuan minus 25 a chuaka plus 25 a topa kan zek ta ni chuan heta hian a chaw tet the ang te a sign in ang ho kha kan berin kan pai don ta minus 25 le plus 25 hi plus le minus ni van a in pai ton thei che ta a chuang om lo ta ni mo anin thai che anin chok te ral che chuan answer chu x cube plus 5x square minus 5x ka ani ta ni heta hian s number 2 a hian a square plus 5 b cube plus 3 plus 5 ka ni ta ni hetin kan chok le a hetin a chaw dan hi chu soi tha to lo mai ang ain chaw dan hi chuan heta hian 15 le 15 lo choka 5 alo cho buk ta kan bil ta ni chuan sign in ang omam a square b cube ania 3a square nia 5b cube engma hi khoi dang lam the ni lawa 15 le 5 hi plus ve ni van kan belanga abak chu khoi dang lam lo in het hian chuak ta ni chuan t plus a square le t square minus s kha puntir vele ta e po hi a video en lo point hei poi manin han chok ta ula in chok the mayang chuan number 4 a chuan a plus b c minus d plus a minus b c plus d plus 2 ac plus bd hei hi a plus b le c minus d hi kan puntir pota a in c minus d kha kan puntira b in c minus d kha kan puntir le a chuan a in c plus d kan puntir le a minus b hian c plus d kan puntir le ta chumi nuwa hemiti true in ac plus bd kan puntir le ta ni kan puntira a le sin puntir chu ac nia d a le d in puntir chu ad ni ta ni chuan b le sin puntir chu bc ania chuan b le d puntir chu bd a le c puntir ac chuan a le d puntir ad minus b le c puntir minus bc minus b le plus d puntir minus bd chuan true in true le ac puntir chu true ac nia true le bd puntir chu true bd khani ta ni chuan assign in ang ho kha kan en le tanga ad minus ad oma elain plus ad om boka ain chok che thei ain pai thei ve plus bc oma heta hen minus bc om bok ta chuan ain chok chele thei ve le ta ni chuan kan bel ta ac hian san yom ac pakhat pahni hetain true ac om boka chuti ni chuan ac hi pali 4 ac ani tani minus bd hi pakhat oma pahni minus bd hi pahni om minus 2bd ani ta chuan plus 2bd khaun vele ta ni kan ziak thla 4ac minus 2bd plus 2bd khanita bd a khan pahni ve ve oma plus le minus kha chuan
kan chok chele thei ta ni chuna answer chu 4ac kha answer kha ni ta ni chuan question number 5 find x plus y 2x plus y plus x plus 2y y x minus y kha ni ta ni kan puntir le ta a sign nang kan pai thale ta ni he poi soi thazel to lo me assign in pai dan hi uluk deun en thlaula ama lampang kha in hriat thiam chuan hei chu hriat thiam to tur ani hriat thiam to tur angai ani chuan heng ho hi 5 6 8 heta point question 7 kan chok tel lo point tel ti vel ani wang khan chuan hemi 5 6 8 hi in hriat thiam lo chuan hei 1 2 vel ka soi fi na te heng ho hi uluk deun in va en lenga heng ho vel hi chuan in hriathiam thei mai na rin om chuan assignment kan in penga assignment hi assignment pek chu ka tuma ka tai pang ka ti ka pele lo meng chu ka record na at buai deuh tlat maya chu wang chun assignment hi ka pele lo meng chu kha uluk deuhin in lo tianga chuan hei hetia ka zian hian in lo copy don ani in notebook in copy anga question number 1 a hian 1 2 4 5 ka choka question number 2 a hian 1 2 3 4 kan choka question number 3 a hian 1 2 3 4 5 6 8 kan choka heng hi in notebook in lo copy don dia chu assignment chu kar le lama dule kanin pe mai don dia chon hriat thiam in lo tum don dia mani te pon lo chok zui ula in textbook a khan cho zui tur exercise ti ve tur kha om nu lang exercise 9.3 ne page number 148 ania 147 vera po khan nang ma ania cho ve tu question kha a om nu lang chu in lo ti ve don dia